Pareizticībā ir īpašs laiks, svētku laiks no Kristus piedzimšanas svētkiem līdz kristībām. Šajā laikā cilvēki apciemo citus, ieiet mājās ne ar steigu, bet ar mieru. Ne tāpēc, lai kaut ko pierādītu, bet lai būtu klātesoši. Ar sirds siltumu, ar klusām sarunām, ar skatienu, kurā ir mazāk spriedzes un vairāk līdzcietības. Šis ir laiks, kad Kristus gars nav skaļos vārdos, bet vienkāršās darbībās. Pasniegtā krūzē, bērnu smaidā, veca cilvēka acīs. Svētku laiks māca apstāties, iemāca atcerēties, ka ticība ir arī ceļā pie otra cilvēka. Счастье, благополучие, здоровье. Чтобы каждый день приносил такое, чтобы у вас душа светлела и светлела от ваших действий, от ваших слов и от тех людей, которые с вами соприкасаются. Это имеет большое значение, когда рядом с тобой хорошие, настоящие люди. Батюшка, это так ведь? Абсолютно так, конечно. Так, это, наверное, так. Праздником Рождества Христова пожелать Божьей помощи, благословения, и чтоб Богомладенец Христос в эти святые дни всегда был с нами, в нашем сердце. Спасибо, святые. Позвольте вот вам преподнести такой подарочек.